باش گلی احوالا گلی خوشک براین دلال دوین دم عثمانیان دا پادشاه فرمانه که داو گوتو کی جنا خورا خدمتی بکه 5 مجدی جزا جبستینن که اسکری نکرده 5 مجدی جوی بستینن کی ناسناماوی kimlik nüfus cüzdanı tünevin 5 mecdi جوی بستینن کی جناوی جعفر به 5 مجدی جوی بستینن اسکر دکمون گنده دیگرن تین بالا خدای مروه کیش خانما خورا تندوری وید خد تندور فرن آها دوی امری پادشاه ولی توش خانما خورا خدمت ایرکین 5 مجدی جزا توی بری یا میری دویش پاشارا چه خانما من خدمتی دکم نگی ویشی دشوم تندوری جی بید خم دوین امزان ام اسکرین امر کولن پاشا گوتی کیش خانما خورا خدمتی بکه ونی 5 مجدی جی بستین mevduyu ne? Tamam baş ezbedim. Madem emri padişah diye kan nüfus cüzdanı diye öyle nüfus cüzdanı tüne. Aha diye hadi cezayı tebu demecdi. La icatçı diye goti cüzdanı wan tüne vişi 5 mecdi meclisi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mevduyu ya xeyr işte var diye. Eden persidiye te askeri kiriyanla diye na diye hadi bu 15 mecdi. Tam bu esnada jinavitti. Jinavitti dve xeyri çiya bejin bana hatına vaad bejin tujna khara xizmet etki te askeri kiriye cüzdanı te her şeyi vaki dixwazin saye jimi ceza dixwazin de jin ki te pekseri xisi goti bide Cafer cezayı te peda sede aha diyor hadi bu 20 mecdi